Ji bernameya gundê me dema we bixêr temaşevanên hêja. Em îro bi danasîna navçeya dêrika Çiyaya Mazî ya Parêzgeha Mêrdînê li pêş berî we ne. Em ê vê bernameya xwe jî bi du beşan çêkin. Di vê beşê da em ê behsa dîrok, erdnîgarî, gund û hin navdarên dêrikê bikin. Dêrika Çiyaya Mazî an jî dêrik navçeyekî li Bakurê Kurdistanê li ser Parêzgeha Mêrdînê ye. Di sala 1874 da dezgeha şaredariyê li dêrikê hatiye damezrandin û ji destpêkê hetanî sala 1923 bi Amedê ve girêdayî bû. Ji sala 1923 û pê ve bi Mêrdînê ve hatiye girêdan. Sê aliyên dêrikê bi çiyayên asê pêçandiye. Pişta wê li Çiyaya Mazî berê wê li wêran şar û li beriya Serêkaniyê ye. Beriya dêrikê ji quntara Çiyaya Mazî dest pê dike û her ku ber bi deştê ve dadkeve bilindahiya erdê wê nizm dibe. Li ser milê çepê sînorê erdê wê digîje deşta Koserê. Avhewaya dêrikê zivistan û havînan bi dijwarî derbas dibin. Pal û berwarên Çiyaya Mazî bi piranî dar û deviyên ber û mazî ne. Di van salên dawî da her ku diçe dar û devî zêdetir dibin. Li beriya dêrikê her çi xas ciyên qerac hebin jî erdên bi bereket pirtirin. Li van erdan weke genim, ce, nîsk û nok têne çandin. Piştî ku di van salên dawiyê da hin bendav û pengavên li mintiqeyê çêbûn û gelek bîr hatin kolandin, çandinî weke pembû, garis, kuncî û bîstanên avî jî zêdetir bûn. Li erdên şihar û hetanî bi palên qerecdağê jî çiltûkeke bi xêr û bereket ango birinca bi kalık tê çandin. Ji xeynî vana bi dehan parçeyên zeytûnên rezên tirî û baxçeyên ji darên hinar, hêjîr, mişmiş, gûz û ji her cûreyê fêkî pêktên henin. Debara niştecihên nav bajêr li ser deman û cenaniya rez, zeytûn û baxçe hene. û beşekî picûk jî bi dikandarî û bazirganiyê re eleqedar dibin. Debara gundiyên ku li hêla çiya rû dinin li ser xwedîkirina pez û hejik û êzingan e. Yên beriyê jî li ser çandinî û zîraetê ye. Ji xeynî zîraetê tu tiştekî ku zêde bêkirin tune ye. Di dîroka Mêrdînê da kîjan dewletê û kîjan şaristaniyê li ser Mêrdînê hukm kiribe, dêrik jî ji xwe re ketiye bin hukmdariya wan. Heta demekî nêzik jî qismekî mezin ji rûniştvanên dêrikê Ermenî bûn. Di van salên dawî da ji ber sedemên aborî, civakî û siyasî, Ermeniyên dêrikê ber bi Stenbol, Sûrî, Ewropa û Amerîkayê ve koçber bûn. Vê gavê jî bi qasî du sê malbatên wan li dêrikê mane. Di dema xwe da qismekî mezin yê pîşesaziyê, senatkarî yanî di destê Ermenan da bûn. Yek ji wan avahiyên dîrokî dêra sor e ku li ser navê Ermenan maye. Li gora rîvayetê tê texmînkirin ku dêrikê navê xwe ji vê dêrê girtiye. Hetanî niha li ser navê dêrikê sê tezên neteqezî hatine kirin. Teza yekem navê xwe ji peyva dirik, ango dehl û diran digire. Teza duyem koka nav dêr e. Dêrik tê wateya dêra picûk. Teza sêyem têgeheke ku di encama guherîna peyva têrkî da bi demê re hatiye bikaranîn. Li gorî teza yekem di dema ku dêrik weke wargeheke nû dihat bikaranîn da qal û qirş û dehl û dir û dar gelek bûne û niştecihên dêrikê Kurd bûne. Ji vê derê re gotine dirik. Peyva dirik bi demê re bûye dêrik. Teza duyemî jî ev e. Yek ji gelên ku di pêvajoya çareseriya yekema navçeyê da bicih bûne ji peyva dêrê ku bi Kurdî ye û dêra ku Ermenî lê dijîn hebûye bi Kurdî jê re dêrik yanî dêra biçûk hatiye gotin. Teza sêyemî jî ev e. Malbata mala Dawûdê Kalo ku ji herêma Têrkana Amedê hatine û li dêrikê bicih bûne gotine Têrkî. Bi demê re Têrkî ciyê xwe bi dêrikê re guheriye. Mala Dawûdê Kalo ji herêma Têrkiye ku gelek gundên wan li Amedê hene. Têrkan, Trîkan, peyva ciyê Terikan. Ji bo kesên ku ji ber koçberiya xwe bicih bûne tê gotin ku Kûr e. Her wiha li derveyê navçeya Mêrdînê jî gelek warge hene bi navê dêrik têne binavkirin. Dêrik ji hêla av, kanî û çeman ve dewlemendiyeke herêmê ye. Piraniya çeman zivistanan derdibin û biharan heta bi serê havînan diherikin. Lê piraniya wan havînan dimiçiqin. Çemê xabê, çemê şêbê, çemê zorava û çemê circibê hin ji wan çemanin. Zeytûn, hinar û hejîrên dêrikê gelek navdarin. Beriya zayînê 3000 sal û rartû
10350 آقاد و سومر 10300 آقاد 10216 سومر 1800 بابیل 1595 کاسی 1350 آسور 612 مد 585 پرس 330 اسکندر مزن 327 سلفکوس 129 پارت 83 تیگران مزن و 66 رومایی لسر ارتنگاریا دیرکی حکم کرنه. دیرک بنافچه چنارا آمده شمرخ خوسر و نافچین سرکانی و ویران شارا رهای و سینور داره. لگور بلگه و دانه این هایی دیرک دنافبر سال 1309 و 1400 دا جعالی دو قبیله این عشیره ترکان کو بناو مالا داود کالو و مالا قیاتین زانین هاتی آوا کرن. جبروی حتانی نهاجی اوجین کو دست پیکه دا بونه جی آواهیه بناو رز مالا داود کالو و بناو مرگا قیاتین بلیف کرن. لسر کشتنا میره کی ظلمکار کو لمنطقه آمده بناو رود حسو داد بناو کرن او هر دو قبیله مجبور مانا کوچی جیه کو ایرو ناوندا دیرکیه بکن. روپیوانا دیرکی 1397 کیلومتر قاره رقم دیرکی 708 متره و بلندهی چیاینوی 1500 متره درباس ناکن. چیاینوی بناو چیاین مازی تینه بناو کرن. دیرک ببریا خوشی لسر سینورن دشت حرانا کو حتی دیگه اردن نسیبینه. بریا دیرکی بکورین شهر انگو ولکانیک ین ج قرقیجوتین ج بریا دیروکی دا تقینه اولوان در دوران بلاف بونه و داگرتیه. وگاوه جی جوان قرقیجوتان ماده کو بناوه کلینکره و دچیکرنا چیمنتو دا وک هاون ته بکارانین درتکه. خوازای دیری که او خواست خوشه کو سیدای نمر جگرخوین جبو دیری که وسا گوتیه. گر از نچوما دیری که من گره تور جله پوز من جله تحت قیزا قریل او دحلو رزین دیری که ندیتا باور ناکم از ببوما شاعر. من الهام شاعرتی خواه جدیر که گرتیه. هر چقاس سیدای نمر نج دیر که بجی بسالان لدیر که جیایه و لبر ملا علی خواندیه. جگرخوین و عالمین وکه سیدای ملا اسکندر، ملا اونس، ملا بیزو، ملا محمد حبوشی، ملا حمه، ملا کندرو، ملا عبدالرحمن سورکی و ملا عبدالحادی بهاب دورا خواندنه. عالمین وکه ملا حسن کوسه، سیدای ملا اسکندر، رشید کرد، عزیز برو، مجیتو، احمد جمعه، علی ستیکا و قدریجان جی جدیر کنه. ملا حسن کوسه جگونده تاویکه. ناو ملا حسن لگورستانه که دیرکی هاتیه کرن. سیدای ملا اسکندر کو جگونده دیرا متینایه ناوی وی راستی اسکندر کازمه. سیدای ملا اسکندر جی وکه جگرخوین به عالمین وکه ملا اونس، ملا محمد حبوشی، ملا عبدالحادی، ملا خمه، ملا بیزو، ملا کندرو و ملا عبدالرحمن سورکی را خواندیه. رشید کرد جگوند روشد آنگو روشاته. ناو گوند جناو رشوی کال رشید کرد مایه. به اصل خواه درسمینه. ده سرهلدان 1925 آشیخ سیدا تاوی قدریجان اوجی تگرتن. پشتی دو مهین زندان جگرتگه ها دیرکه فریار دکه و درباسی روژ آواده به. لسر زمان کردی و گرامر خباتن وی هنه. روشنبیر، نویسکار و هبستوان نمر قدریجان جی یک جنافدار دیرکه یه. دما بحث قدریجان بکرن یکسر جگرخوین و عثمان صبری تینه بیرا مراف. یک جنافدار دیرکه جی عزیز برویه. لسر افسانه آفریتان و گرامر کردی خباتن وی هنه. مجیتو آنگو مجیت عبده حفصه. یک جنافدار که دن ایکو لدیرکا چیای مازی هاتیه دنیای. مجیتو ده سرهلدان 1925 دا جزای اعدام دگره و پشترا به ناوبیندکاری هن عالمان فرمان جسر تیرا کرن. احمد جمعه به قدریجان و رشید کرد را خبتیه. ده سرهلدان 1925 دا به هن بلگیان تیگرتن و 32 سالان سرگون دمینه. علی ستیکا جگوند خارو که جمالباتا حسین زینه بناو دی اخوات ناسین. عیشه شان جی یک جنافدارن ریا و بدیر که کتیه. عیشه شان به اصل خو آمدیه. مالا خزور و دیرکینه. خواجهین گوند صافان و کانیزل زازانه. نشتجی هنوان هر دو گوندن کو بناوین خو لدارا هینیا چولیگی جی هنه بقاسی 100 سال بره جدارا هینی کوچی و داره کرنه. ده همان دمه ده عشیره وان لپارزگه هنوکه مردین
Amed û Rihayê jî bicîkirîne. Li mezrika de tirba Garkan a yek ji pêşengên tarîkata Vefayiyê heye. Ev kes Mürşîdê Baba Elyasê ku di sed sala sêzdemîn da li Anatolyayê serhildaneke mezin dabû dest pêkirin. Li mezrika Seydoş a gundê Sêpnatê tirpa Hezretî Seydoş heye. Ev ziyaret ji bo niştecihên herêmê xwedî nabû deng e. Di heman demê da li herêma Dêrikê navê Seydoş li gelek mêran hatiye kirin. Beyrok buwateya xwe Mera ye. Di destpêka sed sala bîstan da jîngeha Ermenan bû. Li herêma Dêrikê gundê Serekeyê Ermenan bû. Li gund keşîşxaneya Ezîz Danyel hebû lê niha zêde bermahiyên wê nemane. Li herêma Fitarê bermahiyên Aydê bajarê Pitarê hene ku bi qasî kîlometrê karekî belavkirîne. Ev bermahî di vekayînameya Joshua Stiglitz a sala 505 û 506 da têne biranîn. Yek ji gundên destpêka sed sala bîstan da ku cemaeteke piçûka Katolîka Ermenan lê jiyane jî Selm heye. Navê gundê Hoz di wateya qebîlê da ye. Belotî navê xwe ji fêkiya dara mazî digire. Gundên weke Çemê Qêntir, Qizila Eyşan, Hedbê, Qizila Xirabê, Simaqî, Erbetê, Elîbek, Bizdoğan, Xêdûk, Maşmaş, Kiferlû, Xeyal, Qesra Qenco, Wargê Xensê, Eynterî, Selmê, Qubilmê, Rewşet, Kosewelî û Balfizgirêdayê bajarokê dêşîne. Di nav sînorê Dêrikê da çend çiya û girên weke çiyayê Mazî, çiyayê Turcel, çiyayê Volkanîk, girê Baniyê, girik Emîn, gir Sarınc û girê Dar hene. Bele temaşevanên hêja, met vê beşê da behsa dîrok û erdnîgariya Dêrika çiyayê Mazî ji we re kir. Em ê hewl bidin di beşa duyemîn da behsa ciyên dîrokiyên lê Dêrika çiyayê Mazî bikin. Hetanî beşa duyem bimînin xweşiyê da. Bi xatirê we.